Mina benkashana kaMenze yaphuza umlaza ngameva okhulekayo uyena udokotela uMhlongo bathi babakazi into ziyenzeka phansi endaweni yaseMgababa la isikhona khona suki kasitashile sihleli nje sizakhamuzi zakhona okungangokube wonke umuntu ofuna thina sisuke siye kuyena uyena umuntu osuka la ikhona ezakuthini njoba ngihlezi ngisho-ke ukuthi uma ngisemgababa ngeduze kolwandle uyabona uma uqhamuka ngaseThekwini usuka ngala uza ngala uzophuma nayi 10 off le 10 off yasemgababa usuke sewudlule ekuqaleni le bhalunki ispruthi udlule kuyona uzoza kule yasemgababa mawufika la ku stop kukhona iclinic lapha ku stop le clinic esikhundleni sokuthi ke njoba ngihlezi ngithi abantu badukisa location ufika lapha ku stop idonsi location itheza ngala kanti wena kufanele ngabe uthatha left ubheka ngasolwana enza njena ke noma ungathola location noma ungatholanga kodwa enza sure ukuthi masufika la ku 10 off phezu kwe-bridge uyafona kule number 8083 406 8658 asiphinde inyama 083 406 8658 ikhona-ke emgababa la wena uthatha lo left masugufika ustop lapha enzasi kuba ngathi uyagudla ulwandle ubhekele masugudla ulwandle ubhekele uzofica iy'nsizwa zakhe amabreklagasi masubuza kuzona kaMhlongo zangube noma masuyangena ungene esitolo ekuthiwa ikamthathela la esithi khona-ke esitobhini kodwa nje emgababa ikhona la sisaphakamisa sisathwalisa sisenza zonke izinto ey'lekelela abantu wena thinte kule namba ethi 083 406 8658 akekho umuntu ongakazi ekhaya kaMhlongo umuntu ongazi kaMhlongo umuntu ofikayo noma umuntu ongakazi abe nenkinga kodwa laba nenkinga bahamba baze bafike la kule ndawo kufika abantu bakoMpumalanga abakoGoli bako-Cape Town kuphi nakuphi ngaphandle kweNingizimu Afrika bafike bazofuna usizo nako-ke la mawuphuma nje ngemoto ucela ilocation lapha phezulu enza sure ukuthi wena ufika mase uyacela phela ukuthi ngicela ningine i-direction kathi ngoba masila ilocation yakuthatha 083406 8658 #check siyathwalisa #check siyaphakamisa #check sishintsha impilo zabantu abaxakekile sishintsha impilo yomuntu othi yena izinto zakhe azenzeki bye bye asibonane evidiyweni elandelayo sengihembe.